جديدة ما تخوش به سپاس جبونا که چونات و هلبجارت ناوی مجاره متخوازن آگاهین برفرهتر جتا ببهیزن تجمل راگینه چما اوی جوین هاتیل دار خستن کسایت گویده ده حاضر بونه مجاره گویده ده بین نقاش کرن چنه اروها متخوازن بگشتی تجمل راگینه مجاره وینه خیزان گلی و گازنین وان چنه بله آراس دم تاج خوش به شخوا يعني ام دنافا جواك دا بطيبة الباكور وجلات سوريا بنهرن جلك سازي جلك يعني خباتن كود دنافا جواك دا تنكرن بقوي سازي بقوي يكتي بقوي كومين يعني فان اوان هاتنا بريخستن كرن خباتن شوكاريه جي وين خيزيه جي جلك الهرمي تكرن زيادة ترى ل تشتك تنا سازيك تنا كومينك تنا كوان وين جل هفدو انگو بهدورا خباتك بكن بهدورا كارك بدن مشاندن راست هر جار کو سمپوزیوم تن لدار خستن لاو سالان تن دارسن جبو خباتن روجانا جبو يعني روشوان جي گهدار کن جبو پی دی وی وان جي گهدار کن جبو هفدو ناس بکن جي جبر به پی دی وی ها دیتن کو کومینا شوکاری ورا آوا کرن نها ام تكرم بيجن ها لكوباني كومينا شوكاريه هيا خبات دبن و سيوانه دا تكرن حموشي وكار لو دره هبدوكم دبن ايرو روج جيفينا يكمينه لكانتونا جزيره كوجبو كومينا شوكاريه لسراستا كانتونا جزيره ورا افاكرن جبر ويجي ايرو مروفت كاربجا در دورا هفته وینا خیز شوکار نهال و دره حاضرن لناوند چند بنره یا محمد شیخ و داکو ویم جاری نقاش بکن او چاوا تبلیغ کومینه ببن آرمانج کومینه چیه کومین ویج بوانا چه بکن اویج بو کومینه چه بکن به هفته را ویری خسنه که چاوا آبا بکن یعنی مروفت کاره بجنها وک ناوند وانجی حاضره هن خبات وان هاتن کرنجی لی فرمی هنا نهاتی را کاندن هنا ناوی خواه فرمی رانگ هاندیش بر وی که ایرو جیوینا قیا یکمین لدار دخن داکو شیوه کار آوابونا کومینه مرجن و دیسا لسر چی بنگهی اف کومین هاتی آوا کرن و خو آوا بکه برخصن بکه کار بکه حمود و جیوینه دا ورن نقاش کرنه نهاج مرا علي عبد الله کو بخوجي هفسرو کې به کومینه یا کانتونا جزیره مرا حاضره بهتر آگاهی درباره ویم جاره دا مجموع ور بگرن کرم که به دره مستد ما تا خوش سر چاوی على وسالا آگاهی دامه کو ایرو جوینه که ویرنگی هيا کو حاضر تجبو کومینا شوکاریه تکرن چما کومینا شوکاریه آرمانجی چیه وند خوازن دبن سیوانا و کومینه دا چه خباته بدن مشان راستی شخوا ام خوازن ام وی نقطه ولو بین زلال کرن گلک سال درباس بون افشی وکار خو به خودی دیدن کسک نبو انه باشی وکارا ببی پیشگرت جوارا مثلا پیشنگال دار بخین و خودی درکوین نرینه و خوستکه و بحسینن انا وقت تفشان هول دا وك اي كومين وكوميناشانو يا موسيقى خصن يا شوكاري يا رسم افا بكن جبو في بشي رسم ام لو خودي در كفن جو بيشنگا جوارم شي بكن جو خوستك حتى ولو انه ام شاگرد اجي هجمارك انها برجمه شي بو شاگرد نيزي افدمح قضيان انه افكو من افابو شو شاگردي مكان شل وبين شاگردي دوادم هذا شيء براستي ما كذا كدكر يعني بروجك شيء بريا حفتيكي بمالدار خست يا شي وكاري وصار اصابع كل روجلات 1985 تابلو تدعاتن خسكرن وقت قامشلو ما سيصد تابلو ما تبلي في بيشنج هيكرون ايرو غور خوستكي واشي وكارا داخوازيا وانا غازني ذكرن براستي افصال تشيبو نانو دمك نيزيك دخواستم جوینک دار بکوی او تشتیت اندره خود درخن کسک لوا خودی در کوی مثلا چی خواستک چی جواره و چی زحمتیات بینن ایرو ما عیار کر ما تواصلی باشی وکار کر ما ایرو کم کرن انا ملگلک نرین احسان هجمارکش همو باشاره ما هرما جزیره حاضر بون جوینا ما جهه بردوامه ام بنن و چیجی و بین هجی سر زمان گورم جوینه در باس بو ساعت دست پی که چه هات نقاش کردن وجه نرینه شو کارا گهدار کرد وان چه دگو وجه بو وانا چه دگو انا دست پی که شو ما خواست ام بوابدنا ناس کردن انه شوکاری چیه جبو چیه يعني جهة شا أصل جمر روش آفا ما خواست ام جوار بدنا ناس کردن اف کومین جی سر چه اساسی آفا بو
وچ بروجال دار بخي وی حياة شا أصلي كاربي إنه آري كاربي بوارا وبيشتي من نريني واجي حسان وهي بردوام نريني واهي أم بقرن وحياة كان جوا بردام براسي نديارة ساعتك ساعة ونيفك هي جور نرينا جور نقاشي أم زينو ويبداوي ببي جن شرطن کو اف کس شیوکار تبلی و کومینه به جهان یان شخواهین و فرمی اعلان نکریه بس وقت دسپیک يعني تمرجين وهنا براستي انا وك هيك رزقنامه جفي كومينيرا رسمي نهتي دانين انا ما خص دسبيك شخو كاريري خصني ام دسبي بكن تشتاي كمين ما دسبيكر يعني فيركرنا شاغرتا يا زاروكا ودمي بيش قابني هاري مصر مي بافيجين بروجي مصر جالي بيشنگا جالكي هنري چتي خصن ام بيرابن ناوه بیجا آواگرنا یکیتیه که انگو کومینه که انگو سازیه که نه حسانه یعنی مروف قایمش اف خباتن کو وکرنی پیشنگه هن کو ولدار خستنی بو بنگه کی کو ون ایرو و کومینه آوا بکن و سر خبات انا يعني وقت مشتركو هي ام دسبيكات اساسا في كومينه دانا قابل ما فتني رخصيه دسبيكي اساسا شو چه سازيبه تشتا هري گرنگ تيدا اساسي ويا سر اساسا كي تابوت يعني اساسا كي بخصني بتاسيس كرن يعني سازي كاريرنا تشيل دار بخي شرابي وي اكيد سركرتيبه ام هول ددن ولو دمك يجي بخوي بس اساسا كي باش امدن جوي كومنير جبو دمي بشروجي تشني خوش نصر اصار وجابا حتى دولتي جهاني جمت كارمل دار بخن بدن به چما مثلا نتخص بكره نافند ونافك لي بكره چما خاص بطيبت بيجن كومين يعني ارمان جوي گوتني چيه انا گور سيستمار خستني گور رزقنامه كومين بري فيها هاتن افاكرن كومين يعني وكان بالكوم كرنا باشي وكارا كوم كرنا يشانو هذا جب وين معناه جبولو هات دمي في شروجي ام نزانم كومين نابك شير بيدانين او نهي نديارة ونزلاله هفسروکن شیوکاری امجی کومینه وقت چند هنر و گاوک آویتیه و کومین بر با آواکرنه ویا ایجار لبه داره داخواز آواز شیوکاران چیه کو چه آوای تبلیغ کومینه بن بحث کردن نزیوی خباته ببن انا يعني براستي هي كومين آوا نبوبو رغم ما قالك بيشانجه صار اصلا باكور رجلات مالدار خستن ما صار اصلا هرما جزيره جلدار خستن بس تشتا جرينكتير وعم تزانن انه بشروج يم تشتني قابني هاري مصر بافجن انا كومين افابو كومين تشي تشتي جريداي بشي وكاري وما في جريداي بن ام وتفشان ودستايا شاندي ام اري كاربن ام كاربن تشنا جبو فاشي وكارا بكن فاز تشتكي ببيج براستي انا اب كومين فابو ام تخوازن چی شوکار دهری ما جزیره ده خبر بسیار ببینه جوی کومینیرا کومین نه شخصکیه یا گشتیه یا همو شوکارایه ام تخوازن دمک نزدیک ده همو زیارت بکن ورن ببین بسیار و چه خود وی کومینه ده بکرن و ببین آریکار سپاس کنج سپاس جبوجی ساعت خوش بله آراس يعني گشتی بو اف کومیناکتی آواکرن يعني جخوا سپانسری و آلیکاری و پیشنگی دست چانده یا تف چانده تی آواکرن هینا نهاتی آواکرن يعني دن هولدان آواکرن ده يعني اف کومبونین وان اف جیوینین وان همو جبو آماده کاری نجبو کو دمن پیش اف کومین ورا آواکرن وقت ما گوتی کومینا شوکاری لکوبانی هیا بنگه کی و هیا ایرو روش خوازن ور آواکن دمن پیش او دفکرن کو هگر ولحر باجاري كي اف كومين شوكاري هاتن آواكرن بشرا كومينا گشتي يا باكور وشلات سوريا شوكاري آواكن لغوري كوان آگاهي بفيرنگي دايما لأفجي دم جرا بيوستا يعني بلكي صالك بيجي بلكي زيادتر بيجي دوام بك حتى بكار بيا گشتي ورا آواكرن جبر او تخوازن دسبيك الباجار آواكن بفي اويش خو جيبينها بريا ساعتك دسبيكر هنا بردوام دكه شوكار جحمو كانتون باجارين كانتون جزيري هاتنا بشتار بونه شتمن مزنش جوان
gelek hesana û di nava civakê de jî yanî em dibinin gelek kes hene ku warê şêwekariyê de li pêşin lê kes tune bi ku destek bide wî şêwekarî ango bi pêş ve be ango derbasî aliyekî rêxistinî bike ji ber vê yekê ev komîn Ewropayê avakirin da ku hemû şêwekaran li hev du kom bike civînên xwe li dar bixin çi pîdiviyên wan hebin ji aliyê vê komînê ve werin bicihkirin alîkarî pêwîst be ew alîkariya komînê bikin bi vî awayî hewl didin ku rêxistinekê bi vî awayî ava bikin yani hem dinêrin hem komîna şano heye komîna film heye ev jî komîna şêwekariyê ku îro roj wê were avakirin lê nû amadekarî têne kirin bi vî awayî agahiyên derbarê wê de û derbarê civînê de em dikarin ji we temaşevanan re rakînin. gelek spas Cudî Elî te bawekî zindî ji bajarê Qamişlo gelme hazir bû û te ev agahîjmena ragihandin di derbarê vê civîna got ji bo şêwekaran yan jî wênexêzan hatibû derxistin bi hêviya got siberojek baştir û serkeftî ji war dixwazin gelekî spas Cudî.